خالد خضر. خالد روشنها شنغالي تشاوية هذا ولا روشن هو حاليا شنقاده باشا يعني خا دوجي هناك وسا ليسيك هادونا وكرن هناك صفحي وقداي حزبا قداي نخيل خوازه بلا كرون قودون شارع ويدر كافي ملات كركا وقوندا فالاكا يعني خا تشيك وسا نبو تشك يوسف بيجي مثلا يا بشي معها يا بشي بأوجي رسمي بأوجي فرمي بهفتين بدولة راكير وبدولة رونشتن الناحية السنونية وجهشنا حلاقي جهشنا أوجي جو قلب أوي شنغالي برندا شو مثلا جو قال شنغالي برده جي دولة كيرا عيبية مثلا شو جو 2014 قال جبر داعش شنغال هلا وشو برو باشوري كردستان هم برو باكور برو روشافا لدرا ضمان وصابوها نهاجي مثلا قال بردا ملاد جماعة زدي انجي شنغالي نها شنغالي فالا بقى تشتكي جو بزحمتها جو دولة ترى عيبية جو دولة إيريش ميلاد أجيب جو ميلاد أجي جو الفرمان أجر دراسي ميلاد أجي جو مثلا زحمتي دي زوري دي جو جارك دي رابع سنة خوا وصابوها لازم جو جديلا جو إيريش بكن يقول بلان جي وصا دين جو أو كي سر ملت بگن گربو وصاب نه گو هنگی قواد بنا ملت هنگی ملت سر پیاب سگین جبر گو ملت هنگی زحمتی کشان 2014 ملت هنگی او دید فرمانه که گو رو فرمانه که بو یعنی فرمانه که گو گله که زحمت بو هم مسئله اخصیره هم مسئله چی يعني نواجي ام بانغ خود جهني ملت خوان يعني تشتكي او نينا تشتكي جو ما تشتكي او نينا اللي هما وساجي يعني ام بيجن دولة تجي تشتكي فرمين نقوتيا مي هزي خو رسمي شنغالي فاكيشينين يجي جو مي هزي خو رسمي جي نافغوندا داريخن بلا ملت ما جهنا جو ساعو بيجو بانغ وان هابي دولة يجربنا هناك ملت علاقات خو بدولة جرا شو جبر قواف هزي جو هاتين قواتي جو هاتي فاكيش شنغالي يعني ام جي خو هزي اساشي ام فرمی یعنی باوی مجلس خاصر هم الفيدري دینا چند ساله گو ما برخوردانی که چند ساله گو ما کردن هم ملت خود پاریزی ملت هم داینا قبول کردن ملت مات خوازه ملت یعنی هم زاروگی في ملت اینا هم زاروگی ویان گندانا هم لگنده خود اینا هم برخوردانی خود کنه هم مشکل خود حلت کنه هم اوی چک هبی هم چهار سرت کنه هم بیر دانستاندنی خود کنه تشاكي ديتري هابي جو مثلا دولة إيران مري ببري هنا مجلسها علاقات ما هنا أم دولة إيران يجو سركش يجيدها مثلا حوالي يابش يجي نابرة مان حلت جن مثلا تشاك تشبيجن يابش رسمي تداخل به جبر يابش يجي واقف وجه هشتي ناب حد الشعبي ده ناس جرين مساعد تشتاك هابي برتجري كي هابي جو مثلا دكوري وانجي أو هنا مشكلة شيمون يعني دولة جو لازمه ل أو غلطي أو شاشتا جو دولة كري ريشي دوغري كري جو دولة الوي غلطي فقر يجبر أو غلطي كي مازنبو جو ملت عوارة ببي غلطي كي مازنبو جو بتهانغا بتوبات ريشي قواتك بيجي قواتك جو بتر جسيسس شهيدي داي قواتك جو بتر جهازار برينداري داي قواتك جو يعني بتري 5 كيلومتر جار دي روشاواجي درباس ويا جو دو اخسيرا جو قاربو اخسيرا بينه جو قاربو بجداري قالك حملة رقة طبقة باغوزي ببي جو بو اخسيرا او بقى هيري شكي وسا بتانغو توبا بسر ملت زحمتا بل هم شو هيري جيبه حواله ما جي رح حازن جو هيري شكي بي سرقل بو إرادة ما ضعيف بيش بو إرادة ما هناك يفسعوا ببي ما باند أوي خسر إرادة ما بجن أو شيء يفسع ناي أم بهرنا شيء يفسع هبي أم ملت يعني ملت كنا أو كي رحدة ملت راحت بنا برازي بلا راحت بلاد راحت كان خوفا بلا راحت دراش خورا يعني تشتكي وسانينا اللي هما بلا ملت جينا كي وسا باريا وسا دولة الناي يجبر دولة تجي هي جوابك هي أو كي رسمي ندعم ملت نقول دملات أمي فاكشين أمي تشنا سر سينور جيما ناف دارا جيما سينورا شبار في تشتيجي هنا غير لازم الملات تجي أو بكا داخل الدولة تجي بكا يعني شخوا هكذا الدولة تصافان تشتابيجي شخوا قد 2014 مع دولة الفيدرالية هابون ما بيشمرقا ما هر قاطع عسكري مع الفيدرالية هابون يعني شخوا قو ملت دما روبرو فرمانه كي وي كاسا نما ما كاسا الملت خوي دار نكد
تنه لگو وقتا کی بزحمت دل وقتا کی گو یعنی کسی که بهار نگر و گملت وسا سر پیاب سنه گو کسی نگر و گملت وسا برخوا بده یعنی هزی ما وقتا کی وسا آوابون وقتا کی گو ما زحمتی دید ما رازیلی دید ما هر تشدید دایی که مکان دست داشت ده خوش که مکان دست داشت ملت ما بهتر چند هزاری هذا شهید که خستن هزی ما وسا بون اراده کی ما وسا خورد شیو اراده کی ما شیو گو تیز نگر به و اراده بشکنه هزی ما جسر پروردگی گو پروردگی عزتی پروردگی باوریه پروردگی گو مقدسات خوا اولا خوا ملت خوا بپارزین چه سر چه ایریشی جبی هم موسا کارن به بدن دیار کنن یعنی تشته گو دولت خوازه بزحمت افتش چه بی جبر روزا که جمعش دولت را نگوده که جایی خوا بدم یعنی گو جایی رسمی هم بکفنیت یعنی گو ما بدا قبول کنن به اوکی هم بشنت جایی دیتره نه جمع ویدره شنگال بو جمع ما هر وقتی گودی هم لبن قانون دولت ده دمشین هم لبن او دولت مثلا دولت هفت جنه مشرية دولتي در نكتينا من قانون دولت جبر او دولت هم در نكتينا لما دولت شو بيجي مثلا بيجي ازي شنغال ازي هيزي وكمتنا ازي اراده وكمتنا ازي فرمان اگدي بسر بدیم از با نگمات چوزاش بجبر ما قال جارا وديا هيزي گنه العراق ده زهبن مثلا نه بيجن تنه يا بشو يا جشو اصاي شيء خان تنه باندوري وان سر شنغالي انه ملي دي در الملي جنوب ملي بغداد بصره موصله سازی هینه مثلا قاطع عسکری زهبن شما دولت شما را نبجی چرا روزی که دولت نگودیا بلا هیز سنی یا جگوی شیعی یکو نگریدای دولت هینه گریدای دولت در دور هنه چرا روزی که نگودیا گودیا بلا فیز بنتنا جبروی امج دولت را بجن امج هر انسانی که را بجن هاگر گو روزی که ایریشک بی ایریشک گو نه مصلحت ملت بی هفدیتنا کی گو چه بی نه مصلحت ملت بی هم وی تشتی قبول نکن ما گل جارا جگوتیم هم نمت آگو هم موت کن ند کن نمت سر ملت یعنی کو خدا مدای هم نود کن سر ملت خوا ما گل جارا جگوتیم هم لوی داره او شهیدی کو کماداین او باوریا کو شهیدا معانی او خون و خالی وان شهیدا هم سر وی اساسینه هم وان پیک بینن و مل شوپان به yani çi beji bila beji ma ticara ne gotiya em çin ilişiyeki bikin ya jigo em avaki askeri li dereke dina maşandin qawateke ma biçe dereke cihol dereke jder ve şingale bigri هم الفيدري يعني وقع أصحاب إزخاني بكان صالة هم الفيدري بون ما يعني علاقتي ما هي جوتاب دولتي رح خرد بون ما الدولة وق شال ما نرين دولة بجي يعني هكر سلاح بكون الدستوان دوان دا سلاح الدستوان ده بمينن بلكي جو إيشك بي كاربين خواب بارزين يعني دولة وساد كان جو ما فقريا بري و 20 سال تا 6 سال جي وقت هشتيوان وقت صدام ملت جي داخستي وسلاحي وان تشكي وان سجيبني تخوازن وی تشتی دوباره وگرن وی تشتی او بکن لی ام جو وان بجن ام بجن چاکی ما چاکی خوب کدا خواو گیرم ما چاکی خوب چاکی شهیدان ما هر را گیرم ام وی چاکی داناینن حیا گو ملت ما نبیجی حیا گو ملت ما دما ملت ما گو پیستی ما بوانینا دما گو ملت ما گو حواله ما هون ما ایدی پارسنا ما هنگام کردین بریار ملت جدر به بریار ملت کس نگاره گوام وی چاکی دینن کس نگاره گوام او کی مثلا گو اراده مدعی بیان بکن